لمنطقه ناوچه پیرانی شکفتک لدور 9000 متر چارچک یعنی دورا به مزنبونا خو آپنج قدا یاری هات دیدن. جاری گنجین ناوچه و دما مشخو زایده شکفتا مزنتی دیدن. گنج دبن زناره که ده جبو کتنا نوا شکفته قلکه که دبینن. جوه قلکه دکوین هندر. جبو کتنا نوا شکفته جی جسیست درنجین داد کوین خواره. شکفت ده تاریخ رشته وکی صحنه که ده فیلمین بترسته خویاده که. شکفت حسنک سر به گنده قلبیه. قلب جی بگریدای نافچیا پیرانیه سر به بازار آمدهیه. اف شکفت نزدیک 100 متر دبن اردهیه. لیج عالی ولاتیان و هی نهاتیه کفشکرین. لی ولاتی و گندین و در دوره دخوازن کو اف در جبو گشتیارا به آماده کرین. Bana verme. Diyorum nasıl bir şeydir tamam. Diyorum büyük bir şey. Yok vallahi. Gencin ku ve şikefti kıfştıkın dibêjin şikeft bi mezinbûna xwe li Herêma Bakurê Kurdistanê de ya herî mezin e. Jibaniya şikeftê av dilop dike. Ji ber dilopê di şikeftê de dikit pêk hatine wekî dişibin pêkera û bi kef û bi kirêçe. Jêre dibêjin şikefta Kars. خوبرهم بیا توان دیارن جورا آسمین او یانا جیر او میون دیz توی kimyasal madde است. Ay madde pire buharlaşmış bir sekri jume binet seret pisar bi encire işte ennura mavune dikit ay ka kaymet mayra vun sarkıt en ورنوك بير يمنورة دساي ما النورة زوني ستون أنا مغارة أن أوتا أن الدودة مات تناستا أوتا أنا جغرافيا مات سونا جادت شنا Gencên navçe Pîranê a ser bi bajarê Amedê daxwaz dikin ku ev şikeft ji bo geştiyaran têkeve lîsteya çanda dîrokî û bê te restore-kirin. ماوني وأوتا يتكلي حكومات وابيرو فرق أوتي أنطاليا يمنورة شنو أي شهرستون بون إزمير شنو أجي شنو Şikeft bi heybeta xwe û bi xwezaya xwe bêhem paxuya dike. Lê di nava şikeftê de teyrê bat jî xovek dixe dilê mirov. Şikeft li aliyê gundê Qalbî ye. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.